umuziki Burundi ndakora mu kijo udahengeshanya ama gufata mu mugongo abaririmbyi b'u Burundi aho bava bakagera ko ari nka mu gihugu n'abari hanze y'igihugu ni muri bwa bumenyane twamaturiko turakora kugira ngo turabe ko twoteza imbere umuziki wacu tukawukura ngaho tukayushikana ku rundi rwego kuko aho twari turejo siho turi no munsi kandi naho turi no munsi siho twifuza gushika ejo ni Allen Zarili a boy from Triple Bull ni Burundi Bujumbura Buyenzi napozaliwa right now ndi kuri International TV online Amini Ndundi TV na onde turi kumwe wamaze kumubona ni Kazuba Dawa sexy boy romantic boy afisa amazina menshi muri kino gihe sinzi nawe ko umwita sana kusalimia sitwa wasalimia wazima fresh mazina ndashimira kabisa na makuru y'imisi nyuma y'akarimo Dawa byifashe gute ibintu byifashe neza ndabona abantu bakakiriye neza nibaza ko bageze ko bakerekana amasanamu yako ukora kandi ko natevye hageze kukerekana amasanamu yako kuko watevye ukarekura n'akandi yego twumve ko sana giye kurekura indirimbo vuba mu gihe twari tumenyereye aza mu ndirimbo aciye amezi menshi yego kuko ifuko abantu bakumva abantu bibaza ko atandi mu office mugabo neza ko uyu mwaka bifuza isohora ariko neza ko nzorinda mu kwezi kwaza kwa amazi ko tugiye gutangira amazani so bisaba ko umuntu akarinda gatoya uvuze ati abantu babarindiriye babibaze ko atandire mu office ubaza ko iki gicari kiri ko cyatuma asante karagaragara mu ndirimbo cyane kare nafise occupation y'amashuri nategereza kwanza kugira ngo meze ibitabo byageze abakumva yaraheze ndirimbo gukora umuziki cyane ko narakandi kazi ndaho nafise ndaronka usanga ndiko si gusohoza umuziki hari ariko baravuga ngo asana mu kibazo y'abafise karaoke abaririmbyi bari muri karaoke sana birabatwara usanga bari gukora compose indirimbo z'abandi baje kugira ngo barabe amapapuro y'indirimbo z'abandi usanga birabagora sana kwandika indirimbo zo mu mwanya muto wowe uvuga ngo oya gishukizo cyofise nibaza yuko ari abantu bafise ukuntu baba bafata ibintu ariko neza ko cyo kitobera intamba muri ndege ya karaoke parce que n'abandi barangana bakora indirimbo nyinshi bose karaoke so n'umuntu yipanga bafise ukuntu akora ariko icyo kibazo ndimo nazifise kandi nyinshi bose avuze yuko agiye kurekura indirimbo inyuma ya Ramazan twitega indirimbo yindi y'amapahoro nyene ya Emerson ibintu by'urukundo cyagiye guhindura gato yuko abantu bari bumva ati kubera ko Emerson yandika urukundo urukundo nicyo kintu cya mbere kino amasije menshi kandi urazi ko n'Imana yatubwiye ngo dukundane so kuba ko urukundo ni ibintu byinshi cyane jewe urukundo sinzoruhemukira naho abo baturi kumwe ngo bimukira jewe urukundo nzoma ndabaririmba ibyiza byabo ariko nyaza ko hageze ko turirimba n'ibibi parce que baradutesa situone hivi ariko turaza ko azbari urukundo kandi Emerson n'umwe mu baririmbyi abagerageza kwandika ibintu by'urukundo gusa umwe ngo yarigeze guca muri kahise kabi urukundo ariko bafashwe neza twumve umuntu ariko arakurikirana benshi bari mu Emerson bamaze gukunda n'abakobwa bangahe mbega Emerson yararongoye mbega Emerson afise umwana bimeze gute tanguje Emerson ararongora ariko bisanzwe yuko kurongora ari ikintu kimwe mu bigize umuhungu ariko atera intambwe aja mu myaka ikuze kandi ko biri kose tuzakurongora ko tuzobaho gutya si ikintu neza kurikiwe no baho imyaka yose nabise umufasha maze kugira ko umunani twakundanye urumva ko ndi mu rungano rw'abandi twumve yuko muri kumwe bagira umunani cyangwa aho bagira icyenda umunani nabo mwavanye umunani nabo twavanye twaragerageza bikana tukugateka duhagarike tubandanye ibindi uyu tumwe n'icyenda ariko nawe yamvuruga mana yamvuruga navuga ati je ibintu bivamo ariko ndiko ndaraba sinabivemo tugende pole pole mugani byanka nawe nzohera ndondera ubundi kuko ngo hari bavuye mu turacarondeza twumvise ubudafata turaheba tukabana ya pole ubundi hari amwe mu mafoto akunze kuboneka post nyinshi Emerson ari kumwe n'andi ari kumwe n'uyu twumve yuko bakundana na Emerson arubya tubona yahoze ari mu Queen Video cyangwa Video Vixen Minamilika kuko benshi baravuga ngo iyo bari muri kumwe abantu baravuga ati baravuga ngabo kuvuga ngo n'uyu cyangwa uriya narabwiye abantu ko tamushiro nzo so bashaka ku marezo social so igihe nzo bashaka ku marezo social nandika kundisha bugatindiro sino ubu biragenda abwiyo bari kuko nasanze n'abakora bashaka ku marezo social ukamubwira bakamenya ko ari we mu nyuma bakaguheba
kandi ngo byaraye biheze tuzoroha ubu rero ntawe mvuga mwese agumana image yiwe afise ariko oya biragoye gusubira kuzana mushira ku marezo social biragoye kuzana mushira ku marezo social baba ndingo social media ariho no bivana no kuvyita naho tasanzwe utumere Emerson tuje muri music ya muri career mu music ya nubona yuko igihe cya Emerson kiko kirasa n'icegera imbere mu gihe Emerson turiko turumubona mu bikorwa byinshi kandi mu bikorwa bizana n'amasanamu kenshi kuko urabona usoma indirimbo no munsi uza gusura amasanamu hashira menze ubu nyine dufate indirimbo dawa yasohotse mu kwezi kwa kabiri utugeze mu kwezi kwa gatanu ubona yuko kizokubera zimwe mu ntambamye zizotuma career yawe imanuka cyane kuko ubona music you yahagaze mu masanamu siko ndavyibaza kuko ugiye kuraba abartiste benshi ngaho mu gihugu ni bake bafise bakunda gukora indirimbo n'amasanamu yabo kuko usanga bivana nuko isanamu kwanza birazimvye ushaka isanamu nziza uyitanga uriheba ushaka benshi so bisaba yuko ugenda urakora bivanye n'uburyo ufise so je sinibaza ko ari ico ahubwo ico bituma uvuga mu muntu aramanutse no kudakora muga mu gihe uri kurakora isanamu y'uno munsi aheza amezi akaba indirimbo akabagumiza zibiri bahora n'amasanamu y'indi biragutuma uguma muri ritme ariko zimwe ngo sinosha ndabyishimira cyane muri ibintu byiza kuko mu artiste ateza kuba asohoye indirimbo igasohora na video yoza yuko ni ikintu nanjye nguma ndaba bitobananya gutyo biramuza ndasubira n'amasanamu yawe ko si byiza kugaragara ko umuntu director anabona yuko ariko haragaragara impano z'aba director ariko ugasanga mwebwe muri ko muratanga amadini kwa baba director banyu mutigera muhindura mbega Emerson tugiye kubona amasaramu mvuze yuko agomba gusohora vuba tugiye kuyabona kwa Andire Bakos cyane tugiye kubona yahindura oya ni Andire nasi tuzokora kandi hari igihe rega ni nka kujya kwa studio hari igihe undi umuproducteur ugasanga indirimbo ukoreye imeze nk'iyo waba upana n'ubundi so kenshi kugendera hindura nabyo nyine ntabwo bari byiza kuko ubu umenyereye ariko nibaza yuko umenyereye ari ibintu byumvikana ndakorana nibaza ko sero ni Andire kandi ni ndisubira kuzogenda neza arishobora ko bizogenda neza abo utarakanda subscribe kugira ngo tubandanye n'ibintu bimeze neza twinjire muri kakanya mwikundira kakanya ka challenge no gusaba kubanza gufyonda amajambo atukura hari kingeri cyariza gukomeza kwamaze kwiyunga natwe uzarona notification z'umuziki w'u Burundi cyangwa za update ku baremvye b'abarundi nibaza ko tukiri kumwe na Emerson cyangwa Kazuba Emery a sexy boy romantic boy yakwica Esan bari mu benshi bari kubaranze bayanyu mu myaka yanyu mwararirimbye support ziraboneka kuri bakuru banyu ukazuma nk'umuririmbyi mukuru avuze ati umusore kanaka n'umwemera aririmba neza urungano ruri kubanza hari abana bashyushye hari ba Jonathan hari ba ni benshi cyane murinda ndavuga amazina ariko ubwabo baririmbye batatu bakwemeza bari kubaranza neza uvuga ati uyu mwana aririmbye ndavuga ati ishaka nawe hariho data araririmba neza hariho Arnovich aririmba neza hariho Destination ni Nelson aririmba neza ariko sinzi yaro kuko duheruka indirimbo nziza yatwara management ikibazo cya management kiraho nyine si kimwe mu bibazo biza gutuma abaririmbyi baba bamanuka kuko hariyo benshi baje mu management batarambamo nabana yuko yaba ariyo ntambamo nico cyo bakiriko kiratuma na Emerson turumubona asinye na Repo kanaka management zo mu Burundi nyinshi zamanura abaririmbyi tureke kuba tuki enza kwa maso management nyinshi dufise mu Burundi zimanura abaririmbyi kuko ushobora kumbwira ko wewe umanager w'umuntu ugasanga umuririmbyi warameza amezi 5 kandi bafise nta video bafise bro ugasanga wowe umanager w'umuntu w'abantu babiri batatu bane umwe wenyine arakunaniye abandi nabiki abandi nawo kwigura baveteza ume hariya mu so management nyinshi tuzi mbwira izubona ni bangahe abaririmbyi baba basura video n'indimbo zabo niwo wumvise ugasanga gusohora audio hama agahera amezi agakora video so umva bari majewe gusa management niyo ariko management nyinshi nizitumanura so abaririmbyi bashaka kujya muri management babanje kwiyumvira si ubona ko gukora audio no munsi hagara amezi 5 utarakora video
bingana no kujya muri management ikorera ibyo nyine bakora icyambu kugaragaza yuko management nishize abantu cyo tubona ko ntazi cyabo tanke tutaronka aba manager bari serieux bavuga ati dukora uko kintu cyose cyo mu yabacu ko ntakama muri management mu majambo make yangerageje kwibuka inyuma y'indirimbo dawa ni Emerson yanditse ati baraza ujyane bakandika ngo yagiye yakwamye wamara gusohoka igikorwa kimeze neza nawe wemera ukavuga ati kimeze neza ukagitangira amahera ariko cyamara gusohoka baba nyine bakomendo nibagiye mu mwanya ni bande badaha umwanya igikorwa cya Emerson mbega byifashe gute ni bande bakomendo bande batari ko bara umwanya igikorwa cya Emerson ubona ko ari iki kiriko kiratuma igikorwa cyawe cyangwa cy'abandi baririmbyi ikitiko kiravuzwa kuko mengo muri kano kanya abaririmbyi benshi niyo bo sinovuga rezo social ariko wa substance iraba uruvugiro rwabo bimeze gute kandi urazi ikintu kugira nuko hariho ukuri abantu badakunda kuvuga bivanye nuko hari n'ukuri abaririmbyi batinya kuvuga bavuga ati hamwe no bivuga umujournaliste nakaza kureka kuvuza ariko kutabivuga hama ntibakuvuze ufunga ubivuga ariko bakakuvuza uri kuravuga hari ingeso yadutse uvuze ikintu ngo yaguma yidoga so kwidoga n'amadwa yacu kuvuga ibitagenda so hari aba journaliste bavuga ko si umwe si babiri si batatu usanga bakora mu yindi nzira ni ituramenya igituma hari abaririmbyi bamwe ariko baracikuzwa bakora imiziki myiza ugasanga bagirwa promotion mugaka akaba n'abandi indirimbo yasohoka no munsi ishakebe dufate ko baririmbye nzo tuzogenda ivo itavuma tukasubuye utayisikia sana bakanje bisa izi ndirimbo zivuzwa ko ikizivuzwa hariho n'izindi nziza teko zavuzwa hari nk'aba happy usanga bagira happy nziza ugasanga ntibavuzwa mugabo hora n'abandi afa kugira kuva mu gitondo asohoye ikavuzwa wagenda kurana froza ugasanga ko twati yarashoboye kwikatanga muri promotion uyu bakayimubwira so ugasanga ni bitubabaza cyane je bamwe babingiriye ngabo yuko sinzi kwa kuntinya hari ukuntu mwavuze ngo n'abaririmbyi bane twirirwa turumva ku radio mbega ntibahinduka abaririmbyi bane ndemeye hari ibyo bahinduka urashaka kugire erega si question no kubivuga nitwa yowe kuko umugabo bavuza se kandi no kubavuza si bibi ariko kudahinduka nico kibazo badahinduka ni bane kubera iki badahinduka sindamenye igituma badahinduka ariko nibaza yuko ugiye kuraba hariho nta bifiri ndazi bashaka ngo yagize beef nta bifiri nikiri ku mutima kandi nimuzo tuza kuvuga ikiri ku mutima sasa tugasoma indini kuva mu gitondo gushika mu ijoro iradio imwe mishokuza nico cumi fizo ukonye sister wacu Natasha ukonye vishu ukonye abaso indirimbo nibiganiro byabo niba abantu babo kwandika kantu kuri stati biba bigeze mu marezo mu radio nakayavuze upfu nakageze iki nawe yo kwikana kirato nakayavuze kirato bishasha hariho nabandi bambaye ibirato bizibye batavuze ibyabo so uca mwimvira ne industry yashikije hehe industry ko hari apeti ngaha arama Fabio mu rapper aspromase ko ndi bazi orozo nizi ugiye kubiza indi masomo y'iradiyo zo kanga gake ari umwana mi bapiji wewe sinzi aramba bare banamuze ngabo nawe nyine yuko mbabona ibikorwa byiwe biramba yasohoye video turavuga ati black is back mon frère ndirimbo yo yavugijwe man araheba avuga ati bakuri bivyanse ashasohoye indirimbo zimwe mane dank niwe wabera bigize jido ndirimbo sinzi kwa zumbiza wenyene kuko iradiyo nazo numva none kama nahi bakora none bashaka barindi bakore gute so ibyo ni ibintu bimwe usanga bibabaza hari n'abambere bakiri bato wumva vraiment umvise indirimbo yiwe kuko ati kwereka batari yatoje hamuziki je mvugane bwira byorohe nta bifi hari nta muri ibintu ndazi ko bajya barindi bavuga ko bafite amazina baratinya kuvuga ukuri paso baziko ejo niba bamanura niba tabaki ko baravugwa cyane ejo nibatavuga bazovuza bazoshaka kuvuga ngo batubanye ariko rero kwiye kuvuga uyu mwanya muziki yabo bagifisa bavugira ko nazo kuvuga utakiri success cyo
nkaje nkamwe no bandanya mvuga cyangwa no bandanya ndamubaza nivyo mbabera ariko emerisha mu majambo make magufi avunaguye ubutumwa bari koradukurikirana maybe umu presenter ajejwe guteza imbere ibikorwa by'iwacu cyangwa iby'iwanyu umunyagihugu ajejwe kubakurikirana n'uwo wese yumva yobafasha mu bitaramo kanaka mu butumwa bugufi kana duhera ku rukanuko nuko amaradiyo duhera ku maradiyo bavuge amahera muri ndetse batanga kuri promotion bwatwa kuri promotion gana konsanzo tworohera urumva cyane batubwiye promotion nk'abandi bose icyo ni cyambere icya kabiri abakora akazi k'umuziki bafasha abaririmbyi bibaza ko mukomeza baswe inga ubaho twari cyo tugeze ubwo ari intambwe yatewe kandi ndavuga nti ejo niheza gusubira mu munsi kubafana bakunda umuziki w'u Burundi mubana y'imfuta mu ngo baririmbyi banyu turabona ko n'indirimbo z'abanyamahanga zisa no kuzamanutse urabona ko muri murakora cyane aho turi soya tukora bugara amabuto tugerageza kurondera inyundo zo kubomora amabuto hamwe n'inderereye bugara amabuto tugerageza kuzana inyundo zo kubomora amabuto ariko ndagushimira wowe wadukurikirana kuva ku munota wa mbere gushika ku wanyuma ni Arenze really kama madawa nari kumwe na Emery San cyangwa Kazuba a sexy boy romantic boy ariko ndabwira ko ndagukunda and ndamushimira cyane kuba yagerageje kutwitaba nakoze rwose nitegamane kuza mu Irundi TV neza ko nari kumbuye naryohewe cyane Imana ibahezagira Imana igumye guhezagira we nawe Jables